بله تماشاوان هجار روشا HDP و اگرا گرتنا HDP جی ام در باسی قرسید بین پارلمانتری بری و شروعکاری سیاسی محمود علناق میوانی من سلاف بوده که محمود کک محمود نها HDP دیار دبیجه از دی کاندیدی خود در بخ جبو سروکماری نامزدی خود در بخم گلو باندورا و کارگری و پروسیا حلبجاتنان لترکیه چی دبه؟ Peki var baş. HDP eğer namzeti xu derxe, namzeti xu nişan bide, evaya kari HDP'ye. Yani kes de karışık bir şey. Eva kari HDP'ye, hakkı HDP'ye. HDP Bilawaya belli. Döje siyaseta Ankara bikim. Vakta ku siyaseta Ankara dike. Kare namzeti xu nişan bide. Keşini kare jera tişteki beşe. Ka du ihtimal hene. İhtimala yekemin. Eğer HDP namzeti xu nişan bide. Hilbijartını bimine ya duyemin. بله Ya duyemin da ye çapı. HDP destek gibi de Millet İttifakı. Ve çağı ez mesela duydum ki namzet Millet İttifakı Bejbartın bu Serok Kamer. Eğer ki HDP destek eden Millet İttifakı o betaraf bir sekine ve çağı büyünün ye çabuğu. Ama işte gidine beşim eva sistema mera dilize yani şano te listi emcidöne listikman hazdikin bira şesit milyaket bine meclisa Ankara'yı meclisa bir devleti doza Kürdistan'ı dava çaresir. Diroka 7 sali, diroka kuşmam ve diroka 7 sali nişan medan ku da ucu zanın mes 8 sala ve mesela Meclisi ve derece git, meclise git ku ve meclise jibo gelebin jibo doza tane işte harekat nabe. Buraya az dixazım ku vasta vajibi sertimin ben dixazım ku tet Kürt lisigena ne ban reşa xu berdavam bike hatta destek Millet Kürdistan'ı که محمود نها پرسک دندرو جویده تو زانی بودچه او پرین کووک آلیکاری بو HDP داین هاتنه بلوک کرن اف یک جیوک نشانه یک تی خوندن کو ممکنه HDP بگرن جی تو دیتنا تا دوی درباره دگر از بگرم از bu sade benim ku az bu sade benim ku HDP me gavadene jigo erge namzete xu nişan bide u hilbijartına duyemin da ji beteref bemine HDP nagrin na erge HDP destek gibi Millet İttifakı ez vusat zanım ku vusat duvinim ku ye HDP bigrin u doza Koban Yedaji gelek cezayı gran cezayı tedaviye yederkevin isat etkili yani ve derhaki da AKP u MHP insanı bir yar bilin menfaat avana berjevandiya vana ça şambe de
çi doğru bide pervana ev ona göre ya hareket dikin. Ama tiştena min eva ku destek bidne Millet İttifakı kesin HDP dosa Kobaniye daşı tele cezayı gran derken araya ku betaraf biminin davayı berdavam bike. Ango em dikarin bibêjin Keke Mahmud ango em dikarin bibêjin ku biryara ku li hemberê HDP bêgirtin ne biryarek hukukî lê biryarek siyasî ye? Keke zaten ez vara bejim Merku ve devleta militarist evde ku kumana hukuka wana bike evet şekline başır. Şaşitiyem. Yani tu be hukuk beji, tu zulüm beji, şu beji ve sistemi de heye. Elbette girtina HDP be hukuka zulme. Yani zulme kakun ne dit ya ama ava diroka sesaliş nişan dede ku ava zulmayı berdavam bike. Keke Mahmud niha gava ku mirov li proseya hilbijartinê li Tirkiye temaşe dike wekî ku dengên Kurd dê encamder bin yani dengên Kurd vê tesîra herî mezin bikin. Yani Kurd dikarin ji vê proseyê sûdekê werbigirin, fêdeyekê werbigirin got mesela Kurd de dewlet pêngavên pozîtîvtir bavê jê tu çawa dinirxîne? Ez vê devleti qet güven navim. Pirseke zamanı Türkiye dojin ya va devlet kerguşka araba gava digre. Ve devlete de entrika kem navin. Ji bo vê ez dibêjim ku doza Kurdistanê çareseriya doza Kurdistanê hilbijartinê van nabe. Eva devleta ye dîsa tele çeke, tela bine serî Kurda. Ye dîsa Kurda bixapînin, dîrokê de zanin evê da xapandine, Şeyh Said xapandine, Seyid Rıza xapandine, dîroka wana ser vira û ser dereva çêbiye. Belê. Ez dibêjim ku daim dibêjim çareseriya sivîl heta ne gündemê heta ne rojevê ez bawer nakim ku çareseriya Kurdistanê çi be. Erê yê hine mafa binê yan bêjin anika TRT Kurdiye ye. TRT Kurdiye ez carna sêr dikim ideolojiya devletê ine sersiman û hettanî destê TRT Kurdiyetê mejî xelqê pakij dikin. Mejî millet pakij dikin. Ji bo vê ez dibêjim ku siyaseta aborî, serkeşiya aborî, serkeşiya siyasî û serkeşiya civakî heta ne rojevê ez bawer nakim ku Kurd mesela Kurdistanê çareser bûye. Belê spasiyat etkim Keke Mahmud alina parlamenterê berê û şrovekarê siyasî ji Qersê gelme.